trin thani somni pathum in rin ni ania tunruma hian tual chung news then khat te le Indiaram chung news te le Indiaram ponte portle amazon kan hantar lang tel don boka rui hlo chungchang mang hian bul han tran le tiang tunlai chu rui hlo an man mol maya metamphetamin mani pok han tam tham fe mayan man le ani kha hei tuna hianin rui hlo le anei tu pu engma zat an man le a Excise and Narcotics Department le an tho pui te chuan rui hlo thanem takan man le ta a Excise and Narcotics Department le CAPS Central YMA Noya Thok Central Anti-Drugs Squad te chuan August ni somni pakhat sang ni somni panga ninga ni zandar sari le minute som khan tui kol no ta heroin gram za pasari a honga song chuan hong riat le anei tu pu beisia chai kum somni pasari son of S chakho zong ling si ha district a khosan ya in chal chu an man Excise and Narcotics Department Narcotics Control Bureau NCB le 191 Battalion BSF te thok ho chuan August ni somni pakhat sang ni somni panga vek chanu khan National Highway NH 06A keifang le selling in kara rui hlo phur niarin lir thei local an chan chu atangin zandar sari khan metamphetamin kg somli pakwa le gram zale pakhat zet mai an mana in heroin gram somthum paruk hong thum le anei tu nia pumi pariatan mantel chung te chu Mizoram CM kum somni panga son of David Lala Berolei lalruat ki makum somli pani son of lal khriata bual pui nang lam thanga kum somni son of ngau khan kapa champhai bethel David lal machuana kum somni pariat son of ti Joshua bongkon aizol tatuan van lal nga ka kum somni pakwa son of lal mal somalet bongkon aizol lalram thara kum somni pasari son of lal muan chunga champhai ruan tlang mangai zawa kum somthum pariat son of virliana champhai bethel lalram muan kum somni pakwa son of aromhing liana let champhai bethela ko sania in chal tian mantel bokani an hena tang hian heng rui hlo phurna atana manlir thei pali tata truck registration number M01F 1037 te Renault Duster registration number M077237 Ashok Leyland truck registration number M068810 le Mahindra Bolero registration number MZ01Z8246 te an hren sak bokani heng rui hlo te hi Mizoram pona ti iral turnia anruam man ni in an soi rui hlo wanga man te hi the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 lo chanin thu boi siam sakan ni a hekhe sa hian ko tin thiam lo chan tir chuan kumsom atanga kumsom ni chung tan tir le poisa cheng noi khat atanga cheng noi hi thleng choi tura hrem thei an ni bokani hetilai hian ral thuam hi Mizorama man le nol thin ania atamber hi chu Myanmar tual chung in dona a man tur nia ngai thei ani boka chung te po chu man lo ni photo bokani tun haya Mizoram chunga ral thuam thahnem tak man ani le a Assam Rifles te chuan quick reaction team QRT kai hruaina an thu don bo zuin chet an la a heta hian ral thuam thahnem takan man nia tarlan ani thu an don na bo zuin Assam Rifles lam hian ma an la a va phai le sai khum phai in kara che chuakin ma an la a an thu don bo zuin triauli bora chet an la a an theyang angin ma an lak nuwa azonin sai khum phai kho chunga an man ta ni Assam Rifles 10 ma an lak na hianin Heckler and Koch G3 assault rifle pakhat magazine pakhat 40mm grenade pakwa thermobaric RPG grenade pakhat hand grenade pakhat le underbarrel grenade launcher pakhat le .22 ammunition mu somthum paruk te an mantel boka heng an silai le puak thei thil an man te hi chui zuya malak mek ani police department dungtlang kuda hlan ani inhapon Mizoram hinral thuam engemo man lo ni to thina country tengin Mizoram hi international border a kan ni wang hianin rui hlo ani moral thuam ani emo chutiang antol tlangna mun kong pui hi ani ve hrim boka hetianga rui hlo mai ba ka ral thuam man ani zo po hi thil om lo lutuk chu ani lem lo ani hetilai hian ZPM sarkar hnuai ha hianin nalak engemo om chho ve tameka abikin thalai nol puitan police angte tin BSF ani emo territorial army ani emo tuna hian malakna kal chho mek ania social media kal tlangin alatu le he malakna puitlin theina ta na malatu nie in soile an malakna ni lo tia press conference hial kawin chutiang chuanin puton na le politics in beiton na te achua pha mek ania anlak chana chu enga po ni sela mizo thalai ta na nia thilom om takani hrim mai hetilai Chief Minister chuan police nalak chungchang a soya Chief Minister Pu Lalduhoma chuan Mizoram Police Constable recruitment nei to zonga belchian dol berle fair ber tia soingam constable recruitment tun haya kan naya police zanhi somnga pakwalak tharan ni tina soi Mizoram Police Service Association MPSA chuan GSRMS
Police Headquarters a conference ve som pangana an hmanga Chief Minister Pu Lalduhoma chu khwal lian ania puke sabdanga Home Minister chu khwal zo mani boka Chief Minister chuan thu asoya MPSA te churi hlodo na te state ralmuang bera chhal thaya Mizoram om thena tura an hnathawh tin renga lom thua hril ruihlo hi sex tota HIV the darna man rolang sar berania ruihlo do be pui thak hian HIV darzel tur kan veng hala taksa le tharau chandam na hna kan thokani ati tun hnaya Assam state ne naram ria thil thleng chu a hriat vele Assam Chief Minister ne na anin biak ngal thu asoya tuman harsat na siam zonga engma ti ri lo status ko tura kan lo soidun to chu thataka ken ko kan rem ti duna ni ti na soi Chief Minister thu soilang sar zualte Mizoram Police Constable recruitment nei to zonga belchian dol berle fair bertia soingam Constable recruitment tun hnaya kan naya police jan hi somnga pakwa lak tharan ni sarkar hathok lak konga hian darang teka kalpui le atling ngei te chawlak hi kan thu puyani mipui sarkar kan niangin tuma thleibik nei kan phallo constable kan lak na konga thok tu in nia inchunga lom thu ka soi ati kan police zinga service la ya thi kan nga thin hi ka veya an thi chan tam berla hi nun in thlada kai hnoinat na ani deuh zel MPS officer zinga chuanin omlo tura kangaya innaute en kol konga phim khur ro tin officer ten in service le in ham thatna ringot in ngai tua in hnuai thokte ham thatna in ngai thale si hian dik kan tilo kan staff ten beisei claim an ron nein alo dang betu ni lovin alo tran pui tu kan ni thin turani police officer chuan kan ram dan te dan tharle amendment om tharte kan rebel turani dan hi kan man tangkai kan silai aya kan man rim zo kani misolten min fin khal turani lova dan thriat konga chawni lovin sualna thar lo chuak zela po misolten min makhal turani lotin Chief Minister chuan soi bokani ole kan thriat angin India le US inkara sum don dalama tuna hianin boruak tangtak omme kaniya India bungro US athon lu ai tema tangin US suan chia za somnga lak tur thu tram khana puanga ni kha kamin hu khanin insum don ton na in thriat thiam lo na le indo na haram pan in kara chuak ti la adik mai ome ewang hian ram chunga he US na tarif thar alak tur hian hmong engamo anei chho turangai ania tuna hian Central Trade Union CTU rang som le Samyukti Kisan Morcha SKM chuan thotan ni kan thu chuin rom siam in India le UK in sum don na lama tho dun na tur Comprehensive Economic Trade Agreement sita an zia chu parliament en non thuai turin an phuta heba ka hian sarkar lei pui chu US ina chia lak ati san na hnol turin an ngen bokani US chia ti san le India le UK sita in rem na nei te dulo na lantirin August ni som pathum hian rampuma lung oilo na an lo lan tir to a CTU SKM chuan lo nei tu le thok tu zirlai le ram hmangai tu zong chu lung oilo na lan tir na nei tur hian an lo som to bokani hetilai hian parliament monsoon session chu ningani khan an zo felta a bil putlu somni parukan poma bil thar hi lok sabha som pani le raje sabha som palian poma bil te hi ep tu pol a ubuai na le lung oilo na lan tir nakara po an pass thawani session top ni khan lok sabha speaker Om Birla chuan ep tu pol te chu house rorel anti khailak thina wanga rorel na mu malkal puya har sat thu soilanga lok sabha le raje sabha bil pomjinga hian house pani na bil an pom ve engemaw za ta oma lok sabha le raje sabha bil pomjinga National Sport Governance Bill sahni somni pangale the National Anti-Doping Amendment Bill sahni somni panga atel bil pani hian ram chung in fiam na rang angong thei ve donani hi kalai te pan kan ngai venangai viau mai National Sport Governance Bill sangni somni panga chu President Draupadi Murmu chuan ming azia nanin dana apom to bokani rampum hong thei tur bill pomjinga income tax bill sangni somni panga le the Taxation Laws Amendment Bill sangni somni panga te house phania hian pomani boka hengba ka hian nilani khanin the Promotion and Regulation of Online Gaming Bill sangni somni panga chu pomin raje saba aphar ani lo thung he bill hian online games manga poisa khelna khuwa khirna tur kengtel don ta ani parliament thut khom nei chungin the bills of lading bill sangni somni panga che hi raje saba in au boina lova pom chunani monsoon session a hian ep tu pol har sanna thlena wangin ep tu pol tel lavin bill poimo som pakwa han pom petila hian External Affairs Minister S Jaishankar nithum chunga Russia jin chuanin US in Russia oil le ral thuam a le wanga India la ka chhia lak ati punsak nuwa India le China chun in sum don ton na konga thodun rang danglam le tam tham tak nei atul ni in a soi Jaishankar chuan Russia First Deputy Prime Minister Denis Manturov nen
Moscow in biak na an nei ani Jaishankar le Manturov te hi ni somni paruk India Russia Intergovernmental Commission for Trade Economic Scientific Technological and Cultural Cooperation nei me kai hroi dunin in biak na han nei ngala India Russia in sum don ton na tur chungchang ba ka Eurasian huam chung ram tenen Free Trade Agreement FTA arang thayang bera pe fel na tur chungchang an soidun bokani Indian Eurasian Economic Union Free Trade Agreement ti fel ani chuan India tan Russia ba ka China le Central Asia ram tenen in sum don ton na konga harsat na omte ati zia theido ni inan soya External Affairs Minister chuan India Russia in sum don ton na in buk tok lo chungchang soi langin huang zau atul thua soya tundun huna chuan kumliam ta atangin India in Russia ne na sum don na kalpui chu US dollar tluk la ding on som pathum atangin sangni somni panga hninga chungin US dollar tluk la ding on somruk paria ta ti sanani External Affairs Minister chuan India Russia sum don ton na zauna le ti mason theina tur soin tumbi thliamu mal siama hun bituka thlenchin tur siam chuan hloknan na sataka thlen theidona bituk nei te khumpo kan tum tur ani hati soizamin sum don ton na dai dan na omte chu thlang chuaka chumi huanga malak na nei tul thua soiboka S Jaishankar chuan rampani inkar sum don na huanga thodun na omjanei duana tul ni na soya rampani ngaidan tuna hian India Russia in sum don ton na huang zau chu S Jaishankar thupui ber pakhat ani ta India and Russia ador chun jom zelo wanga US in hremna India chunga apek hi tuna hian ngong lian jok ani chhozel turanga yania ei hi 50% a traman tarifeti san ka tun thlachung hian man turani nge a marachu India le US hianin bilateral agreement sum don na lama thoduna tur kha tuna hian in biak na ma bakin da mekania mani khanin in biak na tura ro manan siam kha thul aloni to postpone aloni to nge ani kha tutiang in remna mumal takan siam thei ni chuanin tura 50% po hitlan hiam le thei ania India and US bungro tamjok aliani emo ral thuam lama India chon US tun aya ador na sa ani chuanin US po hian India laka tarif sanga kalpui hi ati hniamari nombokani marachu ati hniamari nombokani hetilai in Israel lampon la buai viau maya Israel Defense Minister Katz Khan Gazami pui tamna hmuna bepui thlana kalpui tran tur khanin rohmanna siama kha apom to ani kha tuna hian Gaza a bepui thlak turin Israel sipai reserve sing rukte anin bot se me kania tuna hian duty lai chinghi borvel Gaza hian anom mek ni atarlan ani bokani Israel sipai official te chuan Gaza City Gaza indona Israel sipai la lulo na mun thren khata tuna hian sipai te an tir don ni an soya Hamas te hanle an la chet ringa wangin bepui thlak na lian jok manga Hamas te hinwai bo tum mek an ni Gaza City zaitaun hmuna te tin Gaza Strip marlam refugee camp le Israel sipai omte chu bepui thlak na turatan hian an in peito ani atarlan ani bokani Gaza City lak tum na hipom ni toma se Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan final order la pelova tuna hianin Hamas te chu deal pom turin norme kan nia an miman an mi hrian te voi khata an chuavek theidon ani chuan deal kalpui po Prime Minister hian la hrelo Israel sipai te chuan Hamas leifer te chuan bitum hasadon ti official te chuan an soya indona atlen hnuwa Hamas hruai tu engemozat chu Israel hian thattoma se an pol hi inhlom thar thazelin Israel laka poi khoina lian jok kalpui tur hian an la cherengani Israel Defense Force IDF thupuang tu Brigadier General Efi de Frin chuan thlasomni pahni indo hnuwa Hamas chu andin hmuna chaw zel ni na soi Gaza City chunga Hamas mun ma tiang chuan an leiverte ti chiat vek an tum tia soya malak na masa chu tran ani to ti in hopui dai vel chu IDF sipai ten an thunun tran to ni in asoi Ola thil thleng turte kan nga chang zel tura ngai la kathichin khan ni sela tlai lama khovel thil thleng tharin dona Thuthar tele international news politics mi puinga event te kan tar lang le tura ngai la min lo ngai chang le vek don nia